Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezens yakho la eMzansi, thanda subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ngala phana uWiseman Ncube esimazi ngosibonelo kuZalo. Uke watrenda kusibonelo kulezi inyanga ezidlule etrenda ngezinto azenza izinto zakubo. Mangithi izinto zakubo ngisho izinto eziphathene namasiko. Kulezi inyanga ezidlule kwaposta Instagram eposta esempophomeni egeza waphinde futhi waposta eshisa impepho. Wathola okukhulu ukugxeka ngokwenza lezo zinto lezo. Uphinde waposta enye picture lapha Instagram wakhe nayo le picture impela ikususileke futhi ukukhuluma. Abanye abantu wempela bakhuluma into negative bamgxeka bathi why post izinto kuba izinto zamasiko kwi-social media bathi akufuneki lento ayenzayo. Abanye futhi bakhuluma futhi ezinye izinto nazo ezibhedayo bathi lezi zinto azenzayo witchcraft nani. Ngiyathemba ukuthi uyabona lo ma picture lapha escreenini. Ngisacela ungitshela ukuthi ucabangani ngayo indaba yaSbonelo, ngabe wrong if epost ama picture akhe enza izinto zakuba izinto zamasiko. Ngicela ungitshela phuma comment ukuthi ucabangani ngayo indaba yakhe uSbonelo because abantu abaningi bamgxeka basho bathi ayikho right lento ayenza ukuthi eposte izinto zakubo, izinto azenzayo, izinto zabaphansi, izinto nje eziphathene namasiko akhe. Kurong ukuthi eposte kwi-social media. So ufuna ungitshele wena ukuthi ucabangani ngayo indaba yakhe uSbonelo. So ngivala lapho ke indaba yakhe uSbonelo, bengifuna uku-update wazi izinto ezishiwa abantu ngayo uSbonelo. Ngicela ungakhohlwa ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyabonga.